ati amakuru agezweho Chelsea ifashe umwanzuro wo kwirukana Liam Rosinia. Ati nyuma y'imikino 5 nta nsinzi nta n'igitego atsinda, Chelsea bafashe umwanzuro ko bagomba kumwirukana. Ikigiye gukurikiraho bagiye gushaka umutoza mushya ugomba kuzafata equipe ya Chelsea. Ariko Liam Rosinia na Chelsea it's over, byarangiye. Liam bamwita Fabrizio Romano rwose nta kindi arengejeho nuko byamaze kuba deal done. Sonepo uyu mugabo bamwita Liam Rosinia arirukanwe amezi 4 yonyine, ntago ayarengeje muri equipe ya Chelsea. Match 5 yarazitakaje, nta gitego atsinda za Premier League. Mu byukuri ngira ngo iyi nkuru sinza aho gusanze ngiye nsanze hano maze gukora incamake maze no kubabwira ati birebe bakora inama muri equipe ya Chelsea. Ariko ikiriho nuko byari byitezwe uyu mugabo kwihangana ko ubuyobozi bw'ikipe ya Chelsea no kwihangana ko abafana ba Chelsea ngo kwari kwarangiye. Nta kindi cyari gisagaye gukora uretse kumwirukana. Nta kindi cyari bukorwe sibye kwirukana Liam Rosinia kuko ago byari bihagaze neza nkuko munabigarutseho. Abwe ibintu byari byiza, imikino 5 Chelsea nta nsinzi itaninjiza igitego. Yarukaga mu 1912 imyaka 114 yari yihiritse. Na amateka mabi cyane ku ikipe ya Chelsea. Turimo turavuga Chelsea yari maze imikino myinshi cyane ubona ko bigoye. Match ya Manchester United yasaga nkaho n'amakuru avugaga ko ari igipimo cyuzuye cyo kureba Liam Rosinia ese no kwizerwa birahagenda bite. Uyu mugabo rero muri match yatoje ntabwo imibare yari myiza nubwo abanje gusa nkubeshya abantu ko ari umuntu wakwizerwa, banza kugira imibare myiza abantu bati Liam Rosinia equipe yihaye uburinganire. Mu gihe gito cyane twongera kubura equipe iperforminga neza, batese bigenze bite. Ariko areba neza cyane ugasanga nanone yarazama ayo makosa y'umutoza ku giti cye. Wenda tugenda dukoresha n'imibare kugira ngo abantu banomve neza cyane Liam Rosinia wenda mu gihe aramaze mu ikipe ya Chelsea, kuko ku masezerano yari yasinye agiye hasiga amezi 78. Agiye hasiga amezi 78. Yarafite imyaka 6 n'igice. Uyu mugabo rero atoje imikino 23 mu ikipe ya Chelsea, atsinda match 11, anganye 2, atsindwa 10. Yinjije ibitego 47, yinjizwa 38. Equipe yatoje yamaze imikino 4 yonyine muri 23 itinjijwe igitego. Iyo niyo mibare yari ya Rosinia. Ariko cyane cyane match aheruka gutoza niko mwagaruwe niyo twanagarukagaho. Uyu mugabo mu mikino 5 heruka gutoza ikipe ya Chelsea muri Premier League yose yarayitakaje. Yatsinzwe na Newcastle 1-0, nyagirwa na Everton 3-0. Ibyo bitatu Man City rabimutera. Manchester United imutera 1-0, Brighton imutera 3-0. Ejo buri ya Brighton yakoze Chelsea kitwa double over. Equipe gutera arere turu none inabikoze kabiri. N'umwaka ushize burya equipe ya Brighton yari yasatse equipe ya Chelsea yikubita kitwa double over cyangwa se kwitsinda returo recto verso. Rero si cyo wenda cyane arebwaga kube Brighton yamutsinda, ahubwo turagaruka ku cyo equipe ya Chelsea yarebye cyane cyane ku cyo umutoza wa musesenguraho. Reka ngaruke ku kantu kamwe buri mbere yuko akiniye match ya Brighton, nuko wenda ntibyakunze ko mba ndi mu kiganiro tubatari ibintu twaganiriye. Cyo nibona mbona kanyamakuru mu mbabarire nkise gutyo ko nibyo binyamakuru yabitazwi cyane. Ariko usanga abantu biyicariye bagakora ama statistique yabo. Equipe ya Chelsea buriya match ya Brighton mbere yuko bayikina, Chelsea yaragerageje amashoti 67. 67. Aganiza muri 13 yonyine. Yarabonye kona kanze mbarebere kuko biransaba kugendana imibare ku yindi kugira ngo abantu tujyane abantu bumve icyo nge nshaka kugarukaho. Ku mugorani nawe nanjye nahise nkaraba ndavugana integereje inkuru nintayumva nge ku giti cyanjye agahenda karanyica. Urumva
ndi kuvuga amashoti 67 harimo 13 agana izamu ndetse barabonye koroneri 28 muri iyo mikino ine yaherukaga. ubwo ni ku gice cy'ubusatirizi. Kona 28 shoti 67 13 agana izamu. Vuga ngo iyo urebye ayo bateye n'ayabashije kugana izamu ni 1/4 cyonyine. Noneho ball possession bari bafite 56. uzi cyabaye ku mugoroba match bakinnye mbi byahise bituma noneho bataramu b'abasesenguzi bahita babona ko nyuma ya performance mbi bagize kuri match ya Brighton banatakaje ball possession ko bari munsi ya 50 Brighton yabarushaga, byatumye Chelsea iri munsi ya 50 kuko hari ibinyamakuru byinshi nagiye mbona basa nkaho baretinga bamwe agahagarara kuri 45% kuri ball possession, ariko niba ari muri esheka hari icyo bisobanuye ni ekipe itsindwa ariko itanakina neza. Mwumvishe ikintu iyi mibare impamvu iyi mibare mbanje kuyigarukaho ni ibintu bibiri. Ni ekipe yagerageje amashoti 70 ubariyemo nani mugoroba tuyabarire muri rimwe na amashoti 73 13 yonyine agana izamu ni 1/4 nacyo kitagezemo neza. No kuvuga niba mwumvise neza hari ugutsindwa ariko na performance imyitwarire mu kibuga n'ubushobozi ntabwo si myiza. Sasa nipo ukiri aho ngaho uyu mugabo niki kimwangiye muri Chelsea, niki kimwangiye amezi 4 yonyine yarahawe imyaka 6 n'igice ubigarutse mu buryo bw'imibare, ariko uyu mugabo niki kimwangiye mu by'ukuri muri equipe ya Chelsea. Igihari ni iki rero? Liam Rossini yaragera mu ikipe ya Chelsea yikineye systeme, tubona ko iyo systeme ishobora kuba yarya yaba umuvuno yaba nziza wafashe ekipe ya Chelsea. Mutoza araza yarinya defense y'abane arabyuka muri match za mbere turagenda tubona ni defense ifite Reece James mu gihe ahari ifite 3 kukureya, ifite umuzamu Robert Sanchez, ifite Fofana ndetse na Trevor Chalobah, ikagira Caicedo yari yabashije gupeyiringaho witwa uyu musore w'umunyabrazil Andrei Santos. Enzo amushyira ku 10, urande rumwe rwajyago Pedro Neto, urundi rukajyaho Korpama akatakisha Joao Pedro. Ekipe yari ifite iki muri ubwo buryo bw'imikinire? Hari uburyo ekipe yari yagize uburinganire kubera ko ni defense ya Trevor Chalobah ndetse na Wesley Fofana ubaze mu ba defenseurs bose n'abari mu mvune bahari ba Chelsea. N'ubundi udashakiye muri Trevor Chalobah, Wesley Fofana na Levi Colwill abandi tuza urwego rwabo. Ariko aravuga ati byibuze Reece James ni mwiza mu kudefanda akaba na mwiza cyane mu gutwara umupira, byatumaga Andrei Santos na Caicedo ari abakinnyi badakina bazamuka cyane, bigatuma na defense tuzi ko ifitemo ikibazo igira rido imbere yayo. Akagira n'amakukureya mwiza yaba yataka anadefanda. Liam Rossini hari icyo atigeze amenya. Andrei Santos yari umukinnyi n'ibyo utarigeze ahabwa umwanya bihoraho, ariko yaramuzi yaramutoje, yatangiye kujya akora amakosa. Aho kugira ngo byibuza turunire ku mukinnyi bigaragara ko bidakunda, yabihinduriyemo guhindura system. Ihise yumvamo ikintu cyitwa ihuzagurika ku mutoza mu buryo bwo kwarinya ekipe. Ibyo wakoze byatanze umusaruro, tubona na performance nziza muri buka match twagiye tuvuga nganini yatsiye nako nyinshi yagiye atsinda, ariko inini zikamunanira. Warebe umutoza nini zinaniye ni Liam Rossini, umutoza tuzi muri Strasbourg ntahandi tumuzi nk'umutoza munini cyangwa se wahuye n'izo challenge. Muri champion eshanu zikomeye niyo Ligue yatoje, ntabwo arigeze agera muri Premier League cyangwa se izo za Serie A na Bundesliga cyangwa se na La Liga ngo tuvuge ngo yahuye n'izo challenge. Iyo umutoza rero ahuzaguritse gutyo kuri match imwe cyangwa ebyiri zinaniranye cyangwa se abakinnyi akabona hari uburyo da performance neza agatangira noneho guhindagura amasysteme, utangira kugira dute ku mutoza. Uyu mutoza atangiye guhindura amasysteme, tubona ahisagarura Enzo akinana n'uwitwa Caicedo, Korpama asubira ku 10, tubona atangiye gufata defense ayizanyemo Jorel Hato,
nyamara Trevor Saloba na Wesley Fofana twe twabonye ko partnership yabo yatangiye gufata irange. Dutangira kubona muri atake anyuzamo akatakisha abataka babiri witwa Joao Pedro ndetse na n'uyu mu rutayizamu Liam nko ku mugoroba yari yakoresheje Liam Delap yakoresheje Liam Delap na Pedro Neto. Twatangiye kubona ekipe ifite guzagurika mu bigendanye n'amataktike ariko none no mu mikiniro ukabona ko Chelsea mu buryo bwo kuba yakora igitego biragoranye. Ubibonera muri izi match 5 ziheruka batinjije igitego, washyiraho n'izindi mu marushanwa yose ukabona ko intsinzi babonye n'imbere ya Portugal ibitego 7 n'ekipe ntoya. Ikibaye n'ikironge cyanatumye ntekereza ko Liam Rossenior ari umutoza wo kwirukanwa. Akina match ya Manchester United, Liam Rossenior yagerageje uburyo bwinshi. Buriya Liam Rossenior yateye amashoti 21 kuri Manchester United, harimo 10 aganizamu na 11 rijya hanze. Ntibabona igitego, turavuga tute ekipe possession ari hejuru, wenda habuze ikintu cyo kuba clinical imbere y'izamu cyangwa se cyo kubura ndo Joao Pedro. Biragaragara ko akina hari resultat zitari nziza. Chelsea yakabaye ifite izindi option wenda mu bataka. Agiye gukora remplacement nk'umutoza uri kurusha Manchester United wakabaye anashaka intsinzi cyangwa agashaka n'igitego kuko yari yagitsinzwe, akora remplacement poste par poste ziganjemo kuzana abakinnyi ba defend. Nahoze nkurikirana neza ibinyamakuru n'aba batara mu bicara ku mapano basesengura imwe muri match muri weekend batatinze. Yahise yoroha mu buryo bwo gusesengura. Yari yoroshye cyane kwa yari match ya Manchester United na Chelsea cyane ku gice yari simbo cyane cya Chelsea aho intsinzwe yaturutse kugayika kwayo kwaragaragara kuri Chelsea. Urabibona ko Manchester United birashoboka ko yatsindwa uri kuyotsa igitutu. Biragaragara ko ukeneye abakinnyi basatira, nibyo Estevao yavunitse zana Garnacho. Urangije ukora remplacement zigera muri 3 zose zidefanda zugarira. Romeo Lavia ntiyataka, simbuye Enzo. Joshua Chiapongaje kuri kabiri gusimbura Maroguste ni poste par poste. Ashiraho ni ya gatatu ya Trevor Saloba usimbuye Wesley Fofana. Bro, abantu saravuze ati iki ni ikimenyetso cyereka ko umutoza ari muto. Swadi twagiye tuvuga Chelsea ngo ni nto, ikeneye ndi umuntu ufite mentality. Swadi ya Chelsea ikeneye umuntu uza agafata riske ku myanzuro, ku gitekerezo cya 11 babanzamo. Ku myanzuro myinshi kuri Chelsea ikeneye umutoza munini ufata riske, bikanakangura abayobozi b'ikipe ya Chelsea kuko yitwa Enzo Maresca yarabigarutseho igihe kinini. Avuga ati ikipe ya Chelsea sinto nako simbi, ariko ikipe ya Chelsea ikeneye experience muri groupe. Ikipe ya Chelsea ikeneye touche muri defense yayo. Ibi yagiye bigaruka we no mu manager we Jorge Mendes. Inyiturano yahise bishwaniramo n'ababosi be batangira kumwenzaho ngo barebe ko yasohoka akagenda. Match ya Manchester United urebye ku gitekerezo cya 11 cyari cyo ni nayo mpamvu abonye Chelsea yazonze cyane ikipe ya Manchester United. Tukabona ko kuba Joao Pedro adari, Liam Delap twese twarabonye ko Chelsea ari amafaranga rwose yayataye. Byibuze kuri benshi iyo urebye mu mazina yari ahari, Maggio yari ahari. Umwengu ugiye kuvanamo witwa Liam Delap cyangwa se uracyana mufitemo uvanyemo wenda umukasero umwe Enzo Fernandez, uzanye witwa Maggio, wari uri kuri benshi abantu babyumva. Ariko ukizurya witerekeyemo abakinnyi bugarira. Ejo rero kuri Brighton niho nahise nkaraba. Nge match yo gutangira nabwiye umuntu twarimo tuyirebana ndi Rubavu, ndabwira ntaha ikipe y'umutoza Fabian Uruzera niba idashobora gutsinda Chelsea, Fabian Uruzera nawe azi kwicara yumve ko hari icyo agomba abafana ba Brighton, abafana abagomba nk'inkoni. Umutoza arinye systeme ubundi nyita 5-1. Chelsea mu kibuga rifite abakinnyi do character bataka babiri bonyine. Pedro Neto witwa Liam Delap. Abandi bose atagira ukubesha. Do character uko tubazi kuva mu bwana bakina bugarira.
ndi abakomenteta nibo babivuze neza nepo bavuze ngo ni back 3 back 5 urumva ni batatu inyuma ariko iyo urebye neza ni batanu niyo mpamvu nge nanze no kwirirwa mbesha abantu ngo vuge ngo ni system ngo ya 3-5-2 ni system ya 5-4-1 kukureya Maro Gusto Fofana Sharobana Joreri Hato ongero Kaisedo Romeo Lavia na Enzo uwo mupira wazatembera ukagira imbere uzi kikwereka ko ahise koko ukora amakosa aje kwiryamira mu izamu tire cadre zero zero tire cadre shot on target zero imipira iganizamu nta numwe Chelsea igeze itera mu mashoti Chelsea yagerageje agera kuri 6 muri rusange nta na rimwe ryagannye izamu. Chelsea nta occasion iremereye abafaransa yita ngo ni grosse occasion urumva grosse occasion zero. Brighton yagerageje amashoti ajyana ku buryo buremereye butanu amashoti muri rusange 15 icyenda ganizamu possession ya 53 ya Brighton kuri 7 ya Chelsea. Nepe ubuza ayo mashoti yise ubuza namwe yandi ubwo rero tabiba amashoti 73 muri izi match eshanu bateye 18 yonyine yagiye mu izamu ubwo off target yagiye hanze ariko abo mashoti 59 ibyo rero bikumvisha karite iri muri attack ya Chelsea. Sasa mureke ahantu Nepagize ageza neza cyane kuri imibare n'ibindi byose ariko Liam Rosinia by the way yamaze kwirukanwa. Chelsea ubundi yamugombaga miliyoni 24 z'amapaundi nk'imerekeza nk'umuntu basesha amasezerano yaragifite imyaka 6 n'andi mezi nk'abiri cyangwa kumwe ariko Sky Cave amaze kuvuga ko ngo Chelsea ntagiri bwishyure miliyoni 24 zose Liam Rosinia ahubwo mu masezerano bagiranye ngo harimo clause ivuga ko nibatandukana n'umutoza bazabiringaniza ntabwo hazajyamo ikinyuranyo nyine ngo umutoza yibe kipe cyane ko miliyoni 24 ni nyinshi ariko ngo hari uburinganire babishyizemo ngo ku buryo Chelsea ntabwo biri buze kuba ngombwa ko yishyura izi miliyoni zose. Sasa Nepa arakoze cyane kudufungurira ino page agarutse ku mibare itari myiza na performance na n'ibindi byinshi ariko Rene muri equipe ya Chelsea bahaye akazi umugabo witwa Callum McFarlane niwe ugiye gusigara na Chelsea kugeza no mwaka w'imikino urangiye. Callum McFarlane ngira ngo twamubonyeho nundi yari yabaye musigire igihe Enzo Maresca yagendaga. Sasa hangaye ikintu tugiye kwibaza equipe ya Chelsea Liverpool irayirusha amanota 7 equipe ya Chelsea nibura muri Champions League uno mwaka nibura itike ya Champions League hari uruhare rw'abatoza nibyo kuko bagize ubu dushatse twavuga batatu muri no mwaka w'imikino babiri bafite amasezerano n'umwe w'umusigire. Equipe ya Chelsea nibura Champions League uno mwaka w'imikino ikabura itike umwaka utaha urabona nta ruhare rw'imiyoborere na politike equipe ya Chelsea birimo n'abatoza gusa cyangwa hari parti y'abatoza ntekereza ko twagiye twigara ko mu bihe bigiye bitandukanye ariko parti imiyoborere equipe ya Chelsea muri rusange afana ba Chelsea ntibayumva nejo bundi barigaragambije bafite igice cyabo nabo kibareba ni iki ama decision yabo amwe namwe n'ibyo bagenderaho kugira ngo bubake Chelsea hazaza nta ruhare babifitemo. Chelsea bahita bonye itike ya Champions League badera undi kera tukiga histoire hari ibintu byabagamo wenda nk'ikiza cyajyaga kuza cyangwa se wenda nk'intambara igiye kuba nk'intambara y'isi igiye kuba hari cause ebyiri icyabaga giteye iyo ntambara hari ya mbere yabaga ari long term cause nyine ibyigihe kirekire nyine byiteje iyo ntambara hakaba n'ibindi biza yitwa immediate cause impamvu zako kanya nyine ariko impamvu zako kanya ziza kubera ko hari izindi mpamvu zari zihari zimaze igihe kirekire ariko nyine izako kanya bikaba ari nko gukoza agati mu ntozi ariko izo ntozi zari zihari nako gati kari gahari urumva nyine
ni umuntu uje cyangwa se ikindi kintu kibaye kigahita giteza ibintu n'ubundi byari bisanzwe bihari kigahita gikomeza icyo kibazo, ariko n'ubundi icyo kibazo ntabwo ari ibyo bintu bibaye ako kanya, ntabwo ari byo biremye ikibazo. aho ndakumva uri mugana. Ikibazo cyo cyari gisanzwe gihari. Ikintu kibayeho muri Chelsea ni nka bimwe nyine, hari umufana wo mu Rwanda yaduhaye siruga tuzagenderaho iyi sezo n'izindi sezo zizaza imbere, aho kubyegeka ibi bintu biri kuba muri Chelsea, ibintu bibi bihari tubyegeke kuri inde. Rosenia nibyo nawe yagize imibare itari myiza, kumara match 5 udatsinda muri Chelsea, utsindwa nta n'igitego winjiza, ibyo ni disaster. Ariko ibyo bintu uko bitari bisanzwe biba muri Chelsea, kubera iki ku ngoma ya Romani bitabayeho, yego bikaba bibaye kuri izi ngoma za bato di Boer. Ikintu cya mbere njya Derare ntago nkibona kuri Ryan Rosenia, wenda Ryan Rosenia ni iby'iki gihe, aho niho nashaka kugana rero, ni ibyo kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa muri uku kwa kane, yego. Ariko noneho hari ibindi byabaye muri Chelsea kuva mu kwa gatanu 2022, yego, kuva Todi Boer yafata ikipe, ubwo ni Bruko na Kwiarek, uva undi Chelsea nuko nyine ari ba boss, undi bakabaye kuba birukana Rosenia nabo bagenda, kuko n'undi uzaza na Mark Farena azaza. Niyo post nakoze, post yanjye navuze ngo kubw'ikinyoma gikomeje kuba cyinshi muri Chelsea, bagakurikiyeho Todi Boer na bagenzi be. Ngene ko post yanjye kuri Instagram ivuga nawe wakigenda, nayivuze rwose nuko bivuga turi kumwe, nibo ba mbere bundi bakagiye muri Chelsea. Ko urebye Chelsea imbere kuntu yari ibayeho n'ukuntu ibayeho, icya mbere wenda Adra reka tugihere kuri investment bamaze gukora abagabo mu equipe ya Chelsea. Kuva bayifata mu kwa gatanu 2022 bamaze kugura hafi abakinnyi 50 kuzamura, yego. Urumva muri abo bakinnyi 50 bamaze kubatangaho arenga biliyoni kuzamura, biliyoni y'amayero, yego, kuzamura miliyari. Ari ikinyamakuru cyitwa The Athletics, gumamo neza aho hantu, urumva ari inkuru cyakoze ivuga ngo top 50 transfers, transfer 50 zikomeye barazirankinze kuva ku ya 50 kugeza ku ya mbere, babona ko Chelsea yakoze nziza kurusha izindi. Mu bakinnyi 50 barenga yaguze, ibaze ko umukinnyi wa mbere ngo babone udasanzwe Chelsea yaguze ni Cole Palmer, ni umukinnyi wa mbere. Wenda nko muri batanu ba mbere tubanyuzemo, wenda abo nibo kabahita baza, harimo Cole Palmer, harimo Caicedo, harimo Kukurera, harimo Enzo Fernandez, n'akakana ka Estevao. Mu bakinnyi 50 wumve elite abakinnyi elite barimo nabo ngabo. Abo bakinnyi wabashyira kuri kariba ya Premier League, ya Champions League, nabo urasanga ari abakinnyi bakiri bato. Irene yagumishije agapu aho ngaho akaza kuhakomereza kugira ngo imibare tugendane tukayivuga ya nyayo kwihari. Bluko imaze guspendinga miliyari imwe na miliyoni 667 ku bakinnyi bashya baguzwe. Muri ayo mafaranga arenga miliyari yatanzwe ku bakinnyi b'imyaka 24 kumanura. Turi kugendana neza mu buryo miliyari muri rusange mu myaka 3 Bluko na Kwiarek baspendinze miliyari imwe na miliyoni 867. Muri make miliyari irengaho yatanzwe bagura abakinnyi b'imyaka 24 kumanura. Vuga ngo 867 zaguzwa bari hejuru y'imyaka 24 gusa. Abo bakinnyi batanzwe hayo mafaranga yose urebye impuzandengo y'imyaka yose, Chelsea yaba ari nto paraporo y'ama equipe yandi yo muri Big 6 yose yateranyije. Nino urumva ikindi bongeraho ituguma aho ngaho, ikipe ya Chelsea Bluko haheruka gukorwa ubusesenguzi ndetse n'imibare, basanga imaze guhomba miliyoni 689 muri iyo myaka 3. Urumva byibuze ngo muri buri sezo, reka turebe, urumva ku munsi
bahise banabishyira ku munsi bavuga ko Chelsea mu myaka 3 ishize yahombaga ibihumbi 629 by'amapawundi. Mwumviye mibare kugira ngo tugendane. Chelsea mu myaka 3 Bluko bagize igihombo cya miliyoni 689 ku munsi, bahomba miliyoni n'ibihumbi 629 hafi mu mapawundi, hafi miliyari y'amanyarwanda. Chelsea ku munsi ngo irahomba ku giteranyo cyakozwe. Mpita ngusubiza rero ijambo. Chelsea aba bagabo binjira muri Chelsea bafashe umwenda wa miliyari na miliyoni 390 mu mapawundi. Bafashe uwo mwenda kugira ngo bakore ibikorwa bitandukanye cyangwa se bashore mu bikorwa bitandukanye mu ikipe ya Chelsea. Icyo bishaka kuvuga wenda ho narindi kugira ngo uhito nakomereza, vuga ngo zitukwamo nkuru. Twebwe turareba Chelsea yo mu kibuga, ni nayo mpamvu resultat zibuze abayobozi barabitekera cyane cyane abanyamerika ndabakunda cyane n'aba babongereza kubera deal z'ubucuruzi baba bibereyemo. Ibitambo biba batoza, uzarebe niho batandukanira n'aba bagabo b'abanyabitora. Umunyabitora arakubwira ati ngiye njya kuza muri Man City narangiye umugabo witwa Tsike na Soriano n'abandi, mbaha akazi banyereka ibyo bazankorera. Iyo resultat zibuze mbere buryo kujya kureba ibyo by'abatoza ba Pep n'abandi bahanyuze ba Pellegrini, projet kura ryayo nigwa ryayo hari abo nge fesinga mbibaza. Ntabwo njya umutoza aba bamwita ngo iki umugabo wa Abu Dhabi uyoboye Man City uhagarariye Mansour. Umutoza bashaka guhura wenda mu Felicita ku gikombe runaka, bashobora guhura bahuriye mu nama iri kurusho byabaye ngombwa kwazamo, ntacyo bavugana. Ariko gako abo batodi kugira ngo utinye inshuro bamitinga n'abatoza ba Chelsea ngo ntiwazibara. Baribanira umunsi bajya inama buri gihe. Biseka birakomeye. Niho rero navugaga ngo gumisha akadomo nge sinakwatsa ijambo, hari uburyo bw'imibare. naguzi ko kuri kagato nkungane bro kantu muri aseze ya mbere ya Pochettino ngo buriya niwe wirukanye Todi Bohe muri dressing room. Yaramubwiye ati se wowe buri half time uzajya uza